Jedna stvar mi ne da mira. Reci. Roman je uzeo tvoj logo, je li tako? Je, da. I sad je s njim u policijskoj postaji. Kad Marta sazna istinu, više ništa neće biti isto. Je li to istina, ono što si rekao Romanu dok ti je držao pištolj uperen u glavu? Reci Marti koliko ti znači, koliko je voliš, sada kada je pred tobom. Iako ovdje već neko vrijeme tvrdoglavo tvrdi da ne želi imati nikakve veze s tobom, je li to doista tako, Marta? Reci, želim to čuti iz tvojih usta, pa da onda konačno krenemo dalje. Ajde, nemoj šutjeti. Što čekaš? Reci joj. Marta, volim te. Volim te cijelim svojim bićem i oduvijek sam te volio, čak i kad to nisam znao pokazati na pravi način. Sve ove godine, svaki trenutak bez tebe bio je prazan. Zašto mi nisi rekla da ga poznaješ? Možda smo mogli izbjeći sve ovo. Možda bismo se spasili od boli. Nisam želio da otkriješ istinu o meni ovako, brutalno, naglo. Bojao sam se da ćete to zauvijek odgurnuti od mene. Milo me sranim. Dođi, ajmo sjesti negdje, na miru. Treba nam par minuta da dođemo k sebi. Dođi, molim te, samo sjedni kraj mene. Pokušajmo disati zajedno, smiriti se. Sjeti na kolić, Mila mi je upravo poslala fotografiju, pogledaj. Preslatka je, zar ne? U tom osmijehu ima nešto tvoje i nešto moje. Kao da nas podsjeća da još nije sve izgubljeno. Jesi dobro? Lijepo nam je sada, dok smo ovako zajedno, ali vidim da te nešto muči. Što je? Reci mi iskreno. Kad Marta dozna da živiš ovdje, sigurno će ti napraviti strašne probleme. Znam je, neće to tek tako prihvatiti. I vjerojatno više neće željeti da Mila dolazi k vama, da bude u tvojoj blizini. A ja ne želim biti prepreka. Ne želim biti razlog zbog kojeg ćeš izgubiti kontakt s vlastitom kćeri. Ako treba, nestaću, samo da vi ostanete zajedno.